Yes, ibihe byiza cyane wowe inshuti y'umukunzi wa Real Media TV, reka nizere ko ukomeje kumera neza, nizere ko gahunda zanyu zikomeje kugenda neza cyane, Uwiteka akomeje kubagendera ndetse no kubafasha mu byo mukora byose. Hanyuma rero njye nitwa Sam Kayiranga nk'ibisanzwe, manya ngo tuje kwiganira ku makuru ya siporo ari kugenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko amakuru avugwa ku mugabane w'i Burayi. wowe kanze subscribe kuri Real Media TV, reka ngushimire cyane, uri umuntu w'umugabo udutera imbaraga zo kujya dukomeza dukore ibyo dukora. Hanyuma utarayikana kuri subscribe, icyo gihe cyiza cyane cyo kugira ngo uyikande, hanyuma ujye ukomeza uryoherwe cyangwa ugerweho n'amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Uburayi aryoshye cyangwa anogeye amatwi. Hanyuma reka ngusabe kugira ngo nawe ujye utanga ibitekerezo, utange comments, like ibiganiro byacu, hanyuma ndetse unabishenze kuri bagenzi bawe kugira ngo bakomeze bagerweho n'ano makuru tuba tubagezaho. Nje kugira ngo tuvuge ku makuru amwe namwe kugenda agaruka mu makipe by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi. Ku transfer window zararangiye, ariko hari rumors ziba kugenda zivugwa cyangwa amakuru n'ibisigisigi ibya transfer ziba zararangiye, ndetse na transfer zishobora kuzaba mu kwezi kwa mbere. Of course amakipe n'ubundi abakidilinga arimo arinjira abakinnyi, arimo aregera abakinnyi hirya no hino kugira ngo arebe ko transfer window yazagera ubundi nta mananiza arimo kugira ngo abakinnyi berekeze muri aya makipe. Of course ikindi kandi harimo n'utu breaking news ndaza kuba nkugezaho gatanu kuri gatanu kugira ngo ukomeze updating tukomeze tujyane. Hanyuma rero ntago ntinda reka mere mu ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Bayern Munich, aho rutahizamu w'umwongereza w'imyaka 32 ukina ikipe ya Bayern Munich nitwa Kane nyuma y'aho mu ikipe ya Tottenham Hotspur mu mwaka wa 2023 akerekeza mu ikipe ya Bayern Munich mu myaka afite imyaka 32. Mugabo zimwe mu ntego zari mu ikipe ya Bayern Munich kugira ngo arebe ko yakegukana ibikombe, kimwe ku bintu yarabuze mu ikipe ya Tottenham Hotspur, kubera ko yamazemo imyaka myinshi ariko nta cyitwa igikombe yari yakoraho. Ariko zimwe mu ntego ze yakomeje kuzigeraho. Of course ibitego 98 kino 103 yose mu ikipe ya Bayern Munich. Uyu musore rero ikihutirwa nuko ikipe ya FC Barcelona iri kumugera amajanja, irimo irapanga uburyo ki yazamusimbuza rutahizamu wabo w'imyaka 37 ukinira ikipe ya Wharton yitwa Robert Lewandowski, nawe avuye mu ikipe ya Bayern Munich. Uyu rero Kane ikipe ya FC Barcelona irimo iramureba ijisho ryiza, nubwo bwose uyu mukinnyi yishimiye kuba ari mu ikipe ya Bayern Munich. Amakuru dukura ku kinyamakuru Team Stock nuko ikipe ya FC Barcelona nyine irimo iramugera amajanja, ariko nanone ikinyamakuru cyitwa Bild kiravuga ko Kane muri contrat yiwe harimo risk clause yuko uyu musore ashobora kuva mu ikipe ya Bayern Munich mu mwaka wa 2026 muri summer muri transfer window y'ukwezi kwa mbere, akahava kuri $35 zose z'amayero. Ariko igihe yerekanye ko ashaka mu ikipe ino window mu kwezi kwa mbere itararangira, no kuvuga ngo Kane ashaka kuva mu ikipe ya Bayern Munich mu gihe yerekanye ubushake bwo gushaka kuyivamo mu kwezi kwa mbere, akaba kuri $35 z'amayero. Ikindi kandi nuko uyu musore ikipe ya Tottenham Hotspur n'ubu nayo biravuga ko ishaka kuzamukana muri Premier League, kandi nanone yagendana n'ibyifuzo by'uyu mugabo, bikerekana ko n'umuntu ashaka kugaruka muri Premier League kugira ngo agire uduhigwa cyane ko cyerekeranye n'igikombe cyo yamaze kugitwara. Ashaka kugaruka muri Premier League kugira ngo arebe utundi duhigwa nk'ibitego byinshi cyane ko agifite n'imyaka yo gukina, akaba uduhigwa twa Aaron Shearer ndetse n'abandi batozamu bagiye bakina mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko kuba ashaka kugaruka mu Bwongereza, ikipe ya Tottenham Hotspur nayo bivuga ko iri kumugera amajanja ngo arebe ko yayigarukamo. Ubwo ubonye Kane kugaruka mu ikipe, kuba yagaruka mu ikipe ya Tottenham Hotspur cyangwa akaba yerekeza mu ikipe ya FC Barcelona,
ndahita nerekeza kandi i Merseyside i Liverpool. Ni ikipe ya Liverpool aho mu kibuga hagati w'umunya Argentine yitwa Alexis Macarista. Uyu nguyu arimo aragendwa runono n'ikipe ya Real Madrid. Amakuru dukesha ikinyamakuru Team Stock nuko ikipe ya Real Madrid irimo irashakisha uyu mushyikino mu kibuga hagati yitwa Alexis Macarista. Batangiye kugenda bakurikirana dosiye yo kugira ngo barebe ko yazajya mu ikipe ya Real Madrid muri sama itaha. Uyu mugabo w'imyaka 26 akaba afite amasezerano azarangira mu mwaka wa 2028 mu ikipe ya Liverpool, ariko kuba azagera mu mwaka wa 2028 ntabwo bivuze ko ikipe ya Real Madrid itamutwara muri sama window transfer y'umwaka utaha 2026. Sinawenye kandi n'ubundi ikipe ya Real Madrid bivuga ko ikomeje nyine gushaka ukuntu yasahura ikipe ya Liverpool. Nyuma yaho n'ubundi bivuga ko mu mezi 6 make rwose ari imbere witwa Ibrahima Konate arabaza kuba yerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Nyuma yaho yananiwe kumvikana n'ikipe ya Liverpool ku cyerekeranye n'amasezerano kugira ngo abe yakongererwa amasezerano. So Ibrahima Konate byanga byakunda umwaka utagomba kwikira mu ikipe ya Real Madrid, ndetse mu kwezi kwa 6 Macarista akaba nawe yamusangayo hatabaye igitunguranye. Mu ikipe ya Manchester United, ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur, izi nazo zirimo ziragendera runono cyangwa zirimo ziratrackinga mediateur umukinnyi ukiri mu kibuga hagati mu ikipe ya Brighton Hove Albion yitwa Wharton. Ni umusore ukiri muto cyane w'imyaka 21 w'umwongereza. Ko ikipe ya Manchester United yatangiye kumushakisha cyane kugira ngo barebe ko mu kwezi kwa mbere bamujyana mu ikipe ya Manchester United, ariko kugeza aka kanya deal yamaze kwinjiramo ikipe ya Chelsea ndetse na Tottenham zirimo ziragenda zireba ukuntu zaganira n'uno musore zikaba zakinjiza uyu musore mu ikipe zabo. Bivuze ko nyine iyi kipe ya Manchester United nayo yamaze kwinjira tayari muri competition ndetse n'aya makipe kugira barebe ko bakinjiza umusore witwa Wharton w'ikipe ya Crystal Palace, akaba ari n'ikipe ari n'umusore w'ikipe y'Ubwongereza. Uyu musore witwa Wharton agaza agaciro ka miliyoni 100 zose z'amapaundi. Nyuma yaho n'ubundi n'ikipe ya Real Madrid byaje kuvuga ko n'ubundi yemwe irashaka uburyo yazana uno mukinnyi, ariko kuvugwa cyane ni Manchester United, Chelsea ndetse na Tottenham Hotspur. Mu ikipe ya Bayern Munich bavuga ko bari kunyurwa cyane n'imyitwarire y'uwitwa Nicholas Jackson, uyu rutahizamu wa Chelsea waje kuyikiza mu ikipe ya Bayern Munich ku ntizanyo. Uyu musore rero nubwo nta gitego yari yatsinda, ariko amakuru dukora ku kinyamakuru Bild yavuga ko muri Bundesliga of course ikipe ya Bayern Munich irimo iranyurwa n'imyitwarire y'umusore w'imyaka 24 yitwa Nicholas Jackson. Biravuga ko rero bashaka kuba bamupropose contract y'imyaka 5 yose ari Allianz Arena, ari gusabirwa of course ikipe ya Bayern Munich. Bavuga ko kuri miliyoni 65 z'amayero muri samita rwose witwa Nicholas Jackson ashobora kwishyurwa, akaba yakigwe mu ikipe ya Bayern Munich, hanyuma agakomeza akirera mu gihugu cy'Ubudage. Ni umusore utaragize season nziza mu ikipe ya Chelsea, yagerageje gutsinda ibitego, ariko umutoza Enzo Maresca aza kubavuga ko uyu musore nta kintu gihambaye yamufasha, aza no kuba yamuguraho n'undi rutahizamu. Bivuga ko ikipe ya Bayern Munich yanyuzwe n'imyitwarire y'uyu musore. Hanyuma ndahita ngaruka mu gihugu cya Espagne mu ikipe FC Barcelona, aho bivuga ko witwa Frank de Jong ikipe FC Barcelona nawe ishaka kumwongerera amasezerano. Uyu mediateur ashaka kongerwa amasezerano. Amakuru nyesha ikinyamakuru Mundo Deportivo kiravuga ko uyu mugabo w'imyaka 28 yaje kuba yakira proposal y'imyaka 3 yose asaba mu ikipe FC Barcelona mu kibuga hagati. Nyuma yaho kandi n'ubundi yaje kubasabwa kuba yagabanya umushahara wiwe, of course yaranawugabanije. Umusore nishimiye kuba mu ikipe FC Barcelona cyane ko n'ubundi ari muri form cyangwa ameze neza mu kibuga. De Jong rero
umwe mu basore witwa Hans Flick yifuza kuzakomeza gukoresha mu minsi iri imbere mu ikipe yose Barcelona, akaba ari nayo mpamvu nyine of course bashaka kumwongera amasezerano y'imyaka 3. uyu musore akaba amaze gutangira mu mikino 4 so far muri no season ya 2025 na 2026. uwo akaba yitwa Frankie de Jong. ndahita nkomeza ku updates gatoya. Ni mu gihugu cy'Ubwongereza aho Carabao Cup yazaga kuba ikomeza, hahise haba tombora ya round ya 4 izaba ku tariki 27 z'ukwezi kwa 10. tombora yasize ikirero. tombora icyo yasize nuko Arsenal yasanze izahura n'ikipe ya Brighton Hove Albion, Grimsby yakuyemo ikipe ya Manchester United igomba guhura na Brentford, hanyuma Swansea yakire Manchester City, Newcastle igomba kwakira ikipe ya Tottenham Hotspur, hanyuma Wrexham ndetse na Cardiff igomba gutana mu mitwe, Liverpool na Crystal Palace zigomba nazo gucakirana, Wolverhampton Wanderers igomba guhura na Chelsea ndetse na Wycombe igomba guhura na Fulham. witwa Eze yaza kubatsinda igitego cye cya mbere mu ikipe ya Arsenal, ubwo n'ubundi of course bakinaga muri Carabao Cup. Ayo ni amakuru rero yihutirwaga nanje kugira ngo nkwapudetingeho gatoya, hanyuma njyewe nitwa Sam Kayiranga kugira ngo ushimire cyane wowe gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bya Real Media TV. amakuru y'imikino nakagaruka. Ciao ciao, ndabakunda cyane.